Trnjanske ledine nisu baš neki respektabilan dio grada, ali i tu žive ljudi i tu se žive pošteno, ljudi se tu isto trude, izgleda mi baš onako simpatično. Vidite HRT, ogromnu grdosiju koja se tu diči svojom pojavom. I ovaj dio mi je totalno neki stran, prvi puta hodam baš ovdje, nisam mislila ići avenijom. I pozvana sam danas na jedan razgovor. Stvari sam se ja sama prvo javila da se ponudim kao mogući gost jer eto, odgovaram kriteriju. I danas ću ući u kafić u HRT-u gdje imam dogovor sa gospođom Ivanom, koja je inače novinarka za jednu emisiju u sklopu Dobro jutro Hrvatska. I tako, nešto s lijeve strane su mi rekli, upisana u inventar osoba koje imaju stići kod HRT. Tu sam bila 2015. 2 puta za probu, za probna snimanja i za potjeru i onda za pravu. Ne protekla mislim tjedan dana između, ne sjećam se u stvari kako je bilo, i onda su ovu emisiju prikazali, pravu emisiju, nakon nekih pola godine, tako to ide na HRT-u. Snimanja. Smokers outside of the hospital door. Smokers outside. Dobar dan. Ja sam kod gospođe Ivane Vilović. Nešto. Makra i. Da, Makra i.